traditional council the one in air called the ama and Asena bloy. Say and yo so we Sampahene that be Obi and see who hine. Nanipo ye recognize gazetted king chief. Nana Samba Jafla. It is a what to one of Nessa what is Sampa Memu. Udi Jana Utuan Tokuato, Bibi Mana Senablo idea, and your Konako Uzico. Nasam ready a post for the Omune Bessi for my baby children. Amam Rana ye, Juman Kasanka Samushani. Subscribe, like, comment, next mode of Fobi and Yabi Enche. Sampa Crodanka Yedi and time for Bonia, you was Senablo, now was Nana Sampa Jafla. And Nana SammorDua, Nana Sampa Jafla. Nana Sampa Jafla, Yagaza no, say Europe and so. I did not so on any Sampahene, Sampa Sasi Asantehene, whether you like it or not, Koshepo, Untimisha, Konekada. And Tiana can say, we are saying now, when say, Yet the new Kwahe, near the Nisha president, near the Nisha, and Adwa, now Bruana Nekoshan and Sampa Jafla. And to honor ye, a well known, Obianim so on any Sampahene. And I will be so 10 times or an Asena is all blind, yea. And I was there, young blow blue. Now, dear chat will cry a year when they say, a daddy for me sicker, to say a 2 mutual chrome one on edge, and Tiana as a Sampa or a customer for the man Sampa Jafla say, Nana Sampa Jafla say, what would see can be the man and not SammorDua and Shay? San says, Sabia, dear Bayer or Cotiana and a top for couple there. So one say na post 40 sia one say a home from my ebebo I must say na SammorDua o Jane ne nan muro osrosi election. Say for me chiamo ye friend me Abu Bahama. Me kasama Sampahene na Nasaba Jafla otosumbienu. Ebeye America krabi ni na letter bi pie ye. A ne ne nsa sase ye eye 1 sie kwesi. A ne e kire nyina ne sa brante bi a friend Farouk Ahmed. A obo ne hu samrani ya osamo bi a ofaso o twese o na Sampahene. On the moment twese letter no. Our the Markashu agedifo say Levia ya mutriama the Sampa traditional council no or kaimo so mo babeji mesre kashu agedifo nyina Sampahene eye ba kope ono ne yewra na Nasaba Jafla otosumie no te mesre mo emo bia and deal with assignees of the said Farouk Ahmed ya SammorDua any oba maulenum anasi kwasi anybody. So when you obi dilisa na moye at your own risk. Sampahene mra amambre ni amane ejire tumu ene yewra na Nasaba Jafla otosumie no. Nti mesre sa lete no mutwe no munya no mogu na Nasaba Jafla otosumie no oni na nanama trankunya. Formality bi o mudi beba kwan o mefa so a mo betua seka no ene ade kika ho bia no enche o mudi betudwa na o mudi tutwa amannam sa kwan no so na metua seka no. Se wudni omudi enketa hodie bi na akotua sika bi a sebi na yesika hunu ena watua emma wuni omun deal because the moment I will be dealing with them no you are dealing in illegality ebetimi how intimesre emma obi biara eni sankrofo no endili Sampahene na Nasaba Jafla woni nananom atrankunya omutena se nhihye biara omode beba ewo sa tuogie no mu no omode betudwa ema obi biara hu ema mo hu kwan a mo befa so a mo betua te mesre mu ne emram amamremu yamanemu ye bibia mu oye Sampahene eni na Nasaba Jafla otosumie no emma woni enkoye sika ho nkitahodie bi because we are a waste of your resources and ye mesre mu ni yetosumie no ye sign tititi say yes sir the same abrantie si wono or to tabo bi ebetu aye your any programs so within the Sampa traditional area mesremo munya na mogu woni sa tumi no ewo amamre mu amane mu ene Ghana mramu ni owo tumi ewo amamre amane ne Ghana mramu so obetimi editor bo bi atuso ama saade na ba ene na Nasaba Jafla otosumie no ene na trankunya omo Sampa traditional area dan na Nasaba Jafla ene na trankunya emfa nhihye bia saa emmetu dwa te mesre obi biara wo dwumedie biti kosoa na ye wo nhihye na ye ne obeye se nananum fi se amamre mu amane mu bibi saa betimi abaso a omo be engage mu na omo ni mu atrase na omo ahwe na omo di atomonim. We are not in two state a ye beka se ohini foforo bi wo ho amamre mu ni amane ni Ghana mra mu ohini ba ko pe
ene nana samajafla otosubi no ti mesremo oba mawule nom ene ye keka ho mesremo awofo amwo ho mu advice mo manom enye sa mu yesa o meye mu yodiom mrani o mu begini echi o mu kotum a wanwe amadwane aba be kase mu sre obi biara enti mu amwo ho mu wo mayie mu wo mu programs bia February mu ko nyina ade a obi aye se obi si wono no esusin Ghana mra na obetimi aba beye nioma bi asimu program kwan a mere no duro aye behunu na announcement nso aye bae no yeguso a ye keka ebomu na ye pe evidence a ye betimi e bia famra kwan so enti mesremu nhyehyeye biara ne ho saa na nanom de abase omo de tabo bi atu aye yo any program so e wo busumi a edi yenimu nhyehyeye biara ne ho saa na empo no se bibi e wo ho anka na no be engage mu emmo hunu because mu ena mama kru no aye kru enti ye meka modwuma enhye ye meka emedane te say we are in a military regime we will not do that Sampahene na samajafla enye sa te mesro bi biara won hyehyeye biara mu wo monkoso ana munye wa wo wayi ye wa wo program bi ye na Sampahene ye nim no ye na samajafla won na tran kunya omumfa nhyehyeye biara emaye te ebeda mose nti mu amu to cashew mu amu ton cashews mu amu tribal tracks no obi ba se obejisika na enye Sampahene na samajafla na authorize no na obo mo ho a oye kromfo mutu ya sasika ne mamu no a na mu deal in illegality one way ya mramu no yeti wugina mrakwan so a one way ya ene wo bedi ti ebese obi biara the only authorized people omeji sasika no eye ne Sampahene na samajafla in consultation with nananom ebeji sa ne pa ne se omeji no sa ne pa no ene be qualify so obeji sika no enna say ye the restriction bi ba ana tabo bi eba ana bandi bi eba ebe free Sampahene na samajafla in consultation with nananom of the Sampa Traditional Council and some of the aba adibiara mobeti na free Sampahene na samajafla suye ene ne ntran komya bia na eyentro te medamosi ya menka mo no mo ban repamo no enzesi ano na SammorDua mrani be ya adwuma se de ye kan ana menti ase de enti na say na Sampa wono adai mo pa mo ye ne mo ne bokon any exchange o mo pa Sampa ne bokon ni exchange na bibia enya short cause wontimi ma mekokun emma wo innocent people enhiro mu nkwasa entimi nsisa dabi entimu ya bibia ma hwene mu adwinchiri mu ho asem nti emfa oyefunu ene kakra dia ma nkonkose obi edaachi mate ase ye mu hwene subscribe like comment na share more of obi enya bi enhye